Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. What's up geng? Kembali lagi yang orang orang yang konten anyar nyata ngevlog isu-isu. Jadi orang reka pun gendron kala sunrise sangu. Nu resep videona boleh di like, lamun teu oge entong dislike nya. Cukup di subscribe, di like, komen, di share. Ayo kita apungkeun drona. Wih. For progress.